Lakhipur online putok saba Mars ki tang kuntaret yumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahan bada maroi pa pao. Nungpho anwa pataki iram phatuna ising kanghanana ba honaram bada Chiri Lake Conservation and Development Committee na akan mamideng thamkre. Justice Demand Committee for Siptila Kidnap and Gang Rape Victim gi maroi pa mipama maphamkre. Haila kandida pangthokiba marfutra mari suba lamda lining mipamlen ngarang loisinkre amasung Manipur gi alangbam panthoi chanu Australian League ta sanaba Bharat ki ihananba football sanaroi oiragani. Haujik mapungoi pa pau tabirase. Kasar Lakhipur na konbada nungfau lekai da leiba Ireima Lairembi Temple gi complex ta handak ta semkiba Chiri Lake Conservation and Development Committee gi mipamama Loop ki President Saugaizam Subongkor na mipama poiduna pangthokre mipamna nungpau anwa haina sukhangnaba Chiri Lake asigi ising kanghanana bagi pandamda pat asidagi Barak Turel phauba chauna iram phatuna oiram liba phibam adu thengnarubada masina mahusada kairakadaba kayagi matangda mideng chingsinki hiram asigi matangda kupna khannaduna masina ohelakadaba mahusagi phibamda kairakadaba kaya khanakhibaga loinana athuba matamda iram asibu matik chana mensinanaba madi hairiba mafam asi ngak senbinanaba mari leinaba authority singda taksin bahaina mifamna warep lauki mifam asida ngangom upendra retired superintending engineer public health engineering Naurem Horimon, Naurem Nilmani, Asangmam Sopon, Lunana, Ngangom Brajakisor Amadi, Lupki member sing Sarujaki Hairi. Haukiba Mars ki tangtara tarukta, Mitei Nupi Maunaha ama Mioi Karana kidnap Tauraga, Ijat Mangan ki Haibagi Taudoki Matangda, Sem Kiba, Justice Demand Committee for Siptila Kidnap and Gang Rape Victim Gimaroi Mipamama, Ngarang Pangtoktuna, Taudogasigi Matangda Mara Lerebasing Adubo, Fasigi Cherak Pinanaba, Taksinba Hainawarep Nakre, GSC Asida Pampai Ripasingdi, Chairman Mutum Gunadon, Vice Chairman Okram Lakikanta Singh, Seram Niljit, Amadi Sarat Laisram, Convener da Inau Meitei, Co-Convener da N. Birmohan Singh, Treasurer da Arambam Priyotom, Advisor Oina Haubam Ranjit Singh, R.K. Sanahal, Ketrimaim Umananda, Amasung Oinam Biramanine, Aduga Legal Advisor da Advocate K.H. Banipodo Singh, Advocate Nirola Devini, Aduga Executive Member Singh di K. Aruna Devi, Bimbabati Devi, K. Sunita Devi, Bina Devi, Nandita Devi, A. Sopon Singh, F. Indrajit Singh, Nongpok An Mangang, L. Premilata Singh, N. Jagathatri Singh, Laisram Anjan, H. Kamal Singh, Prem Luang, Pisak Macha, P. Pratima Devi, Manilal Teli, Ramesh Singh, T.H. Sunil Singh, Joy Singh, Dilip Teli, N.G. Nobokumar Singh, Gitu Devi, Amasung Ramesuri Devi ni. Khanganjaba ma Lamdam asigi maming leiraba Dr. Nandababu Singha, MD, Medicine Specialist, Silchar Sodorghat Manaki Capital Point Taleriba, Capital Diagnostic Center da, Nongmaizing Kudingi Layang Bahuzare, Miyamgi Kudongsana Nabagi Nongmaizing Kudingi, Ayuki Pung Taramathoidagi, Nungtilgi Pung Ani Pauba, Layang Gadaba Sida, Mangjono na appointment Lobining Basingna, telephone number 700-299-5161, Natraga 700-299-5181, number Asida call Tobirag Nabahiri, Khanganjabaloijare. Mars ki tang kun manga dagi hauduna Hailakandi district ki manung chana leiba Gwalipar gi mathak lekai thausang masada ahan tarani thoi hauna sang apokpa marubna sinduna pangthokpa marfutara mari suba lamda lining miphamlen ngarang loisinkre loisin bagi thoramda ahal tarani thoi apokpa marup ki ngamthang ahan khumong mayum ahan maino huirem ahan nandababu kaisam ahan hemchandra mutum ahan gauram hon amadi naurem ahan sanahal na chingba ahan singna daista phamki Ayuki pung taramathoidagi haukiba thoramaduda maroina apokpa macha manai singi chana pathapki matangda khananai nakhi pangthokiba mifamasida maroi pathodang lauriba jaribon mathak lekai hauna sangasigi thobu kaisam kam debana paumi singda pangthokiba marfutara mari suba lamda lining mipamlen asiga mari lenana asumna phongtokhi
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 15 ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯡ 16 ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯑꯟꯗꯥ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯖꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯟ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯀꯣꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯁꯪꯂꯦꯟꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯥ ꯊꯥꯕꯨꯡ ꯃꯤꯐꯝ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ 63 ꯁꯨꯕ ꯂꯝꯗꯥ ꯊꯥꯕꯨꯡ ꯃꯤꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ 12 ꯑꯄꯣꯛ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ 12ꯅ ꯑꯄꯣꯛ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯆꯠꯅꯂꯝꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯆꯍꯤ 63ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯨꯡ ꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯗꯅ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯔꯥꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤन ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯗꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯚꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯄꯣꯛ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯆꯤꯡꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯪꯊꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯄꯣꯛ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯄꯣꯛ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18 ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10:30ꯗ ꯆꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀ 63 ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯨꯅꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ LP ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯃꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯨꯅꯣꯔꯁꯣꯛ 2023 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2024ꯗ A+ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯪꯅ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯏ ꯒꯨꯔꯨ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯀꯤꯕꯤꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ L. Robindra Singha Vice Chairman Lakhipur Municipal Board na nolukna ningsinglagli Haukiba ningthaukaaba numit lamta thagi thanin yausang mei thabagi thorom pangthokna khebagi paw makhatana lakli numit asida Guwahati Panjabari gi Batahaguli khungangda Sri Sri Govinda Mandir Porichalona Committee na sinduna yausang mei thabagi thorom pangthokhi Tripura gi Meitena Taba Khulsingda Yausang Mei Thabaga Loinana Mari Leinaba Thauram Singh Pangthokre Auli Radhanagar Dholesor Borjola Dhakabari Bisalgarh Golagati Unakoti District Sipahi Jola Amadi North District na chingba Tripura gi District Tarukta Choijaina na tariba Meitei Khungang Singda Haukiba Ningthaukaaba Numit Lamta Thagi Thaninda Yausang Mei Thanakhi Nongchup Jila gi Toro Khuno Bamutia na chingba tongan ba kulkaya dagi handak Agartala sahar da yausangi thauram pangthokhi haina Agartala dagi phangba paw asina hairi Kasar District Archery Association Sinduna Archery ki scorer oibagi free certificate coaching camp ama lakliba Mars ki tang kuntra amadi kuntra mathoi niminini chubna Kasar Binakandi Part 2 da leiba M Dep Singh English School da nimit khudingi ayuki pung 10 dagi pangthoklagani mai paklaba Singh April gi tang 3 dagi humni chubna pangthokadaba 13 suba Junior Inter District Archery Championship asida scorer oibagi kudong chapa pigani saruk yabining basingna masagi saktak che pubirakna bahairi lagliba April gitang amadagi numit humni chubna All Assam Soccer Futsal Association Headquarter Lakhipur na sinduna chahi 13 makha nupa machagi chahi 13 makha nupa machagi amadi chahi 18 makha nupi machagi oiba 5A side futsal soccer cash prize money tournament pangthokadauri saruk jabining basingna akupa marol gidamak mobile number 9395905531 natraga 7002691241 number asida paw phaunana bahairi
भारत की ममिंग लेरेबा फुटबॉल सानारोय मणिपुर की एलांगबम पांथोय चनु लेबाक असिगी इहानानबा ओइना ऑस्ट्रेलियन लीग ता सानागदबा फुटबॉल सानारोय ओइरे इंडियन नेशनल नुपी की टीम की गोलकीपर ओइरिबी पांथोय चनु ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो यूनाइटेड WFC टीम असिदा चलिबा चही की सितंबर की सीजन असि फावबा सानारगने हाइरे वुमेन इन स्पोर्ट्स एलिट फुटबॉल ट्रायल की अनिसुबा एडिशन दा महाकु खनखिबने पांथोय चनुना महाकी मंगलान मंगफाउनबदा क्लब मैनेजमेंट अमदी हेड कोच पॉल मॉरिस की मफम थागत फोंदोखे मसा की चही 19 सुरबा एलांगबम पांथोय चनुगी अंदकी खोंथांग असिना मालेम की अतोप अतोप लेबाकी टीम सिंग सानादुना एक्सपीरियंस फंगनबदा हेना मतेंग ओइरगनी नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलिन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओइरुबा सिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग बयाहले लायंग असिना हिदाक अमत याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंबु मथौ निंगथिना पांथोखंदुना ई तोंगथ लेरंबा अमोट पसिंग सेंगदोप ngamalle amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakjang phana thamba ngamalle magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu nasimak lengsin birago energy healing center fast floor smile market central road silchar 1 नोंमाइजिंग नतबदा नुमित खुदिंगी आयुक्ति पुंग 13 दगी नुंथिलगी पुंग अमा फावबा लायंगजरी चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन USA सर्टिफाइड रोंगपुर पार्ट 2 दसु नुमित खुदिंगी नेचुरोपैथी की मखल मखा लायंग पताप सिजनतुना लायंग बाहुजरे एडवांस बुकिंग की दमक मोबाइल नंबर 9706 554 286 नत्रगा 9395 732 456 नंबर असिदा कॉल तौबिरगो नुंगाइरबा पाव BSc BTech BCA amadi MCA gi mahiroi singna computer programming tambagi damak free demo class ta saruk yabagi kutong chaba thamjari ngasimak iscode.com da changpiduna book tobiu natraga free demo class ki damak 9606017575 number asida call tobirago अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना नुंगफौ अनुवापातकी इरम फातुना इसिंग कंगहनना होनरंबदा चिरी लेक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमिटीना अकनबा मिडियंग थमख्रे जस्टिस डिमांड कमिटी फॉर सिप्तिला किडनैप एंड गैंग रेप विक्टिम की मरुइबा मिफम मफमख्रे हाइला कांदिदा पांथोकिबा मरफुतरा मरी सुबा लमदा लाइनिंग मिफमलेन ngarang loisinkhre amasung मणिपुर की अलांगबम पांथोय चनु ऑस्ट्रेलियन लीग ता सानाबा भारत की इहानानबा फुटबॉल सानारोय ओइरगने लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक चबा ngasi gi oinadi matang asida loijare